Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü temamız La tagdab. Açulanma degen. Hiç kaçan açulanma. Açuunu jutup koyuunun soğubu. Anın akıbeti, anın jıyıntığı. Açulanbaytın jim oturup kaluunun soğubu kanday eken. Мен emniki temаны açulanma dep tandadım. Karan. Allah öz ayetinde Estağfirullah Ali İmran suresinde. Sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhas semavatu vel ard. Uiddet lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Kenendigi asman menen жердей болгон бейишке анан Раббиңердин кечиримине шашылгыла. Бирок билип койгула. Раббиңердин кечирими кенендиги асман менен жердей болгон бейиш даражалары уиддет лил муттакин ал такыбалар үчүн гана даярдалган. Биз ийик Рамазан айдан алган сабагыбыз такыбалык эмес беле. Такыбалар үчүн гана даярдалган. Takva kim al? Cönle takva diyoruz. Kim al takva? الذين ينفقون في السراء والضراء. Özünde bardar bolup, kenençilik, bardarçılık mezgilde dağı, çöntөгүндө эч нерсеси жок болуп калган учурда дагы кедей кембегалдарга бирдей мамиле кылып кайрымдуулугун аябай келген инсан. Бардарчылыкта дагы, жокчулук мезгилде дагы. Кайрымдуулуктун эң жакшысы кайсыл десе, кайрымдуулуктун эң жакшысы сенин өзүңдө болуп ашып ташып жаткан учурдагы берген кайрымдуулук эмес. Тескерисинче, өзүңүзгө жегенге эч нерсе таппай турган мезгилде өзүңүздө болуп турса дагы өзгөлөргө берип койгондуңуз ушул эң мыкты кайрымдуулуктар атат. Ошон үчүн Аллах Таала мейли бардарчылыкта берсең дагы, кененчиликте, жокчулукта берсең, андан кийин кайсыл? Вал казиминал гайд. Ачуусун жутуп койгондор. Ачуусун өзүн кармап сабырдуулук менен жутуп койгондор. Ачуусун албууттанып сыртка чыгарып, аны жүзөгө ашырып койбой жутуп койгондор. Вал афина анин нас, адамдарды кечирдим болду бүттү. Эч кандай менин укугум силерде калган жок. Менден кыжырат болбогула. Мен силерди кечирдим дегендер. Ушулар такыбалар. Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах Таала ар бир иште, ар бир ибадатта чеберчилик менен жасап жана жашагандарды сүйөт деп Аллах айтты. Мына такыба. Абдуллах ибн Умар риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир күнү бул мынтип сурады. Ма юбаидуни мин газабиллах азза ва жалла. Аллахтын газабынан, ачуусунан мени эмне алыстатат? Мен канткенде Аллахтын ачуусунан кабылбаймын. Я Расулалла, айтыңчы, кайсыл амалым менен мен Аллахтын ачуусуна эмес, Аллахтын мээримине жолугам дедилер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ла тагдаб, ачууланбасаң деди. Аллаху акбар. Ачууланбасаң, Аллахтын ачуусуна кабылбайсың деди. Ошондуктан эч качан ачууланбаң. Жутуң ичиңизге. Жутуң кайра. Ачууланган учурда вадажан бул тамырлар ишип, көздөр кызарып, кадимгидер дене титирей баштайт. Анткени шайтан адам баласынын кан жүрүүчү тамырларында жүрөт.
канды ысытып жиберген учурда кадимгидей ачуусу келет деп атат. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдир бирөөңөрдүн ачууңар келген учурда дароо барып муздак суу менен даратала койгула. Турган абалда болсоңор отура калгыла. Турган абалда ачууң кетип турса, бүт бардыгын жүзөгө ашырып алышың мүмкүн. Өзүңдү кармап отура кал. Отурганда да кетпесе жатып ал. Бир нерсени бекем кармап жатып ал момундар, бир түркүктү. Ачууңду ошо түркүттөн чыгарып ал. Бирок эч качан ачуунун үстүндө ачууланып сенин маңдайыңдагы адамга түркүттү кармап туруп деле урбасам болду, бул жактан сөгүнүп алайын деп эч качан тилденбе. Сөгүндүңбү? Жүзөгө ашырдың ачууңду. Унчукпай жутуп берсеңиз, Аллах Кур'анда айтып аткан 5ке кирүүчү таквалардын катарына сиз кошуласыз, ачууңузду жуткандыгыңыз үчүн. Бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Я Расулаллах, аусыни насаатыңызды айтыңызчы, кандай насаат айтасыз мага? Бирок ушул айткан насаатыңыз дүние ахиретте мага пайдасын берсин" деди эле пайгамбар. "Ла тагдаб", ачууланба деди. Аллаху акбар. Ачууда бардык нерсе өчүп кетет. Ачууда оздон бисмиллахир-рахманир-рахим учуп кетет. Көрдүңөрбү? Ачуусу келген учурда бисмиллахир-рахманир-рахим деп анан мушташкан адам көрдүңөрбү? Эч качан бит. Ачууланган адамда аузу биллахи минеш-шайтанир, азыр туруп тур, мен Фатиханы бир окуп алайын деген адам көрдүңөрбү? Эч нерсе тилге келбей калат. Ачууланганда келип туруп субханалла деп алып, нарат турду. Сабыр кыл, субханалла деп алың десе, ошол пошоның менен нары тур деп айтып беришиңиз мүмкүн. Ошон үчүн ачууланганда дароо жутуш керек. Ачууланба. Сен ачуулана турган болсоң болду, бүттү. Бардык нерсе оозуңдан учуп кетет. Фатиха учуп кетет, ауду учуп кетет, бисмиллах учуп кетет, кул хуаллаху ахад учуп кетет. Бусулар бүт баары учуп кеткенден адам эмне болуп калат? Ал калдырганда курук суусу жок чакадай болуп калат. Даң 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 даң. Шайтан анын кала жагынан үн чыгарып ура берет. Al-Mughira ibn Abdullah al-Ja'fi rivayet kılıyor. Uğup durun hemen. Celesne ila raculin min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalarından bolgan bir kişinin yanında oturup kaldık. Yuqallahu Hasfa ibn Hasfa. Hasfa'nın oğlu Hasfa degen kişiyle. Feceale yandur ila raculin semin. Hasfa ulan bile bir tolmaç kişiye kayra eğilip karayıverdi. Fekultu lehu ma tandur ileyh. Emnege mi çağıradın tegilip tegige dedim. Al zakartu hadisen semi'tuhu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden uqqan bir hadis esime düşüp ketip, oşağı ulam tiktep atam. Anı bunu dedi. Uqqanыңызды уғалы біз дағы, эмне деділі пайғамбар десек, сөзін мынтип баштады. Біз пайғамбардың айланасына отырғанда пайғамбар бізге қарап тұрып, "Хел тедруне мешшедид", қатулық дегенді эмне деп түшүнөсүңөр деді. Бізде тиги аябай катуу киши да. Аябай катуу киши. Катуу кол, катуу тартип, катуу тил, катуу сөздүү деп катуу киши деп коебуз. Қатал деп болбосо. Кулна ар-рajul yasra'u ar-rajul. Балбан киши, катуу киши, өзүнө биле бек киши, ал маңдайынан чыкканды жамбашкалып, мөрүсүн жерге тийгизе чапкан кишини биз катуу киши дейбиз, күчтүү киши дейбиз деди. Өтө балбан киши дейбиз деди. Десек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Инна-ш-шадид куллу-ш-шадид аллази ямлик нафсаху индал-газаб". Эң балбан киши, эң катуу киши ал ачуусу келген учурда катуулугун көрсөтүп тилин тиштеп калган инсан балбан жана катуу киши. Мына муну балбан десе болот. Мына муну өтө күчкө ээ болгон катуу киши десе болот. Бирөөнү жыга чапкан эмес, өзүнүн тилин жыга чап, тили менен тиштеп ачуусун жыга чапканды, өзүнүн ачуусун жыга чапканды балбан киши деп айтса болот деди пайгамбар. Пайгамбар бизге карап туруп, "Тедруна мар-ракуб", ракуб эмне экенин билесиңерби деди. Ракуб деген уруксуз деген. Уруксуз. Уруксуздуктун уруксуз эмне экенин билесиңерби дедиле. Кулна ар-рajul аллази ла юлад ла. Я Расулаллах. Уруксуз деген түшүнүксүз да. Баласыз болбогон кишини биз уруксуз деп коебуз.
Demek al balalı bolboyt. Uşul desek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnner rakub ar-racul ellezî lehu veled lem yuqaddim minhu şey'e. Uruksuz degen al balası var kişi. Uulu dağı var, kızı dağı var. Birok uulunun geleceğin, kızının geleceği için kam görüp namazına, orozosuna, ertenki ahiret yaşaosuna arıgınça tarbiya berбеген kişini uruksuz dep aytat dedi. Şunda uruksuz bolup kalbaylı da 3'ten, 5'ten, 10'dan balabız bar bolup durup uruksuz atqa konboylu da. Qarap durup bizge Peygamber 3-nji surasını uzatdı. Tedruna mas-sa'luk kedey dep kimde aytat aytqılaçı dediler. Biz bir ozdan ar-racul ellezî la mâle leh. Akçası yok, baylığı yok, tıyını yok kişinin kedey deyiz ya Resulullah. Peygamber aytdı. İnne-s-sa'luk kulle sa'luk ellezî lehul mâl lem yuqaddim minhu şey'e. Kedey dep baylığı var. Aşkan taşkan kapitalı var. Birok kıtmır, bitir sarangdanıp hiç kimge kayrımdуулukta çıkarbayt, yardam da berbeyt, karızga da akça berbeyt. Mına bul kişi kıyamatta kembagaldın en kembagalı bolat dedi. Usul 3 sürenin başındağı meşşedid, en balban, en katu kişi kim dedi Peygamberimiz? Allah ayt. Jıga çapkan, mangdayından çıkkandı, dağlasını jerge tigizip jıga çapkan dediler. Peygamberim ne dedi? Yok. Kişi emez. Özünün albuuttangan açuusun jutup, açuusun jıga çapkan, özünün tilin jıga çapkan insandı balban jana katu kişi dep aytsa bolat degen. Andıktan ошондой tilibizdi, açuubuzdu çabalı. Bir kişi özünün uğluna, uğlum hiç kaçan açuulanba. Mektepke bara jatkanda da açuulanba, gele jatkanda da açuulanba balam deyiverçiler. Balası bir gün ata, açuulanba desin. Emne güçüne tutasın mağa. Munun törkünü qayaqa barat dediler. Jürü balam, jürü. Koluna bir balkanı, balasının koluna balkanı karmat durup, uzun çoğun mıhtardı koluna karmatıp durup, Munavul üydün aldındağı baktardın, daraktarın barına uşunu tügötüp kakıp gelesin. Tügötmöyünce kaytpaysın dedi. Uşunda uzun eken, daraktar aya katı eken, eптеп uşu kakıp kirgizip tügüne çeyin. Barın büt. Geldim ata dediler. Jürü balam em. Emi muna ona karmadağı mık suruq işte. Emi barın surup gel dedi. Ata bu em ne degen? Jo surup gelever. Surup gelever. Kakkanına bir gün gitti, julganına bir gün gitti. Ata, mana. Emi bunday manisini aytыңчы törkünün dediler. Oğlum, jüremi dedi. Barıp görölü. Muna emne? Mıktın izi. Muna emne? Mıktın izi. Muna emne? Mık surup atkandağı temirdin izdağı şu dedi. Kaçıp gitti. Açuu degen uşunday. Açuu, senin açuun bürönün jürögün teşe koyat. Anın münözün kirdete koyat. Sen anın jürögünde teşilgen boyunca kalıp kalasın kıyamatta. Kuda şol jürögü teşilgen jerde senin soğuğun menen büteyt. Senin kabul bolgan ibadatının soğuğun menen büteyt Allah Taala. Mına mık kagılgan jerde surudun ele gayra orunda hiç narsa tolup kalgan jok. Munu toprak menen toltursan darak kabul albaydı. Daraktın özünün kökü menen toltursan al janga girбейт. Muna oşentip bul jer hazır teşik boyunca kaldı. Kuduşunday oğlum amanat dünyada jürgöndө kimdir büröge açuunu keltirip katı süylep alsan anın göңүлүн jürögün gözep koyasun. Barынан göңүl jumşak. Sabagыбыз ушул болsun. Ramazandan keyinki Ramazanga çeyin barbızbı jokpuzбу Allahu alem birok açulanbay jaşaylı. Göңүл boyunca buyursa keyinki sabaklarda ulantabız. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul afve fa'fu anna ya rahim birahmetike ya erhamer rahim. Selamun aleyküm.